पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में Išėjau šiandien ryte pasivaikščioti Varanasio gatais. Varanasio gatai garsėja šventos Gango upės pakrantė savo šventų vandeniu. Čia viskas šventa, viskas sušventinta. Visi barzdočiai ir babos renkasi čia. Ir per naktį degina laužus, prie kurių miega. Šuniukai miega, karvės miega ir babos miega šalia. Viskas viename. धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज की आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की धर्म सम्राट पात्री जी महाराज की भविष्यनाथ की अन्नपूर्णा मैया की काल भैरव बाबा की गंगा मैया की हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की नमः पार्वती। जामार बरोई खुशिर दिन सोनो गो सोनमी ए खेला घर बदले तबे केन बा घर भांगबे ए खेला घर बदले तबे केन बा घर भांगबे। Esame geriausioje Baba Lasi vietoje. Geriausias Lasis Varanasi. Ready? Ready. Oh, so nice. Welcome. Thank you, Baba. Aš užsisakiau pineapple. Paragaukim Baba Lasi. Nu, padėk viešpatį. Jums visiems reikia paragauti tokį dalyką. Šiva šambo. Kai Lasi daro, lieka viršuje sustovi tokia grietinėlė. Tai jis naudoja šitą grietinėlę. Aš pats mačiau, kaip atskiria nuo viršaus, nuo jogurto ir sudeda kiekviename porciją. Tos grietinėlės padalina. Tai, wow, kokie skanumai. Matote, kaip skaniai jis valgo. Jis jau antrą porciją valgo. Nu, žinokit, kol esu Varanasi, kiekvieną dieną. Po vieną kartą. Taip gerai. Čia ne tik tai, kad desertas, bet čia ir maistas. Žodžiu, tokia porcija kainuoja 80 rupijų, tai apie eurą. Bet verta. Okay. I am start this business 2012. 2012? Yeah. A long time, huh? 2012 to now I am working alone. Alone? Yeah. Morning 10:30 to open and 11 o'clock morning start Dalasi. And after the finish of my yagud, 9:30, 10 p.m. depend on the finish my yagud, then I stop on my lassi. Who's doing the yogurt? The curd. Yeah, but who is doing? Yourself? I make the self yagud. Wow, full After process. close the shop, I am buy the milk and make the yogurt my home. I make the morning time fresh every day.
Every day making every day fresh. Every day making every day fresh. My dear. Yeah. That's why you are so popular. Everybody likes you. Also, I don't use in my lassi any water, any ice, anything. Just Pure. fresh fruit. Depend on the season. That's all season of the fresh fruit and lassi. Nothing is the incense, ice, chemical, color. Realiai, lasį tokį švarų gauti yra sudėtinga. Čia karvytės valgo ir laikraščius, ir šiukšlės, ir plastikinius maišus. Taip, kad pieno skonis atsiliepia. Tai 13 metų, vienas pats. Ir visi jį žino. Geriausias lasas. Rekomenduoju. Žodžiu, jeigu tavo kūną po mirties sudegina prie gango ir paleidžia pelenus į upę, reiškia, tu išeini į nirvaną, kitaip dar mokšą ir palieki sansaros ratą. Gimimų ir mirties pasikartojimo ratą. कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा Pelenai, liekanų, kaulai. दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् Tai ten chebra ieško auksinių dantų, pakabukų, žiedų ir tai, kas liko po kūno deginimo, kremacijos. O liko stambiausi kaulai, tai čia klubo kaulai, kaukolė, žandikauliai. Ten atrinkinėjo, žiūriu, žandikolio, išmetė. Nereikalings. Ieško smulkesnių truputį. Tai žodžiu, sakė, geras biznis. Nežinau, čia geras. Visos šitos malkos yra skirtos deginti mirusiems kūnams. Tai štai kas būna, kai religija virsta komercija, bet čia yra pati seniausia religija. Tai reiškia, komercija pati seniausia. Kaip čia pasakius, seniausias miestas, seniausia religija, seniausia komercija, tai ir iš ko pasimokyti. Čia viską pardavinėja, viskas sušyva, deda netgi va. Šitą gavau nuo brahmano, kuris prižiūri amžiną ugnį. Šita ugnis buvo uždegta prieš 3,5 tūkstančio metų. Pats Šiva uždegė šitą ugnį ir sudegino savo mirusios žmonos Parvati kūną. Tai nuo to laiko laužai negesta ir šitas pagrindinis laužas, nuo kurio pridegami visi kremacijos laužai, tai jis yra pagrindinis.
Ką išėmėt? Čia mano masažistas, žiūrėk, jau spaudžia. Very nice. Yeah. Varanasis, draugai, yra seniausias miestas mūsų planetoje. 9000 metų. Tai dabar pats vaikštau, ne pirmą kartą. O Varanasis tikrai nepalieka abejingų. Įspūdis nemažas. O kitame krante yra Agori Baba. Agori Baba yra tie, kurie kalbina tamsią energiją, tamsias jėgas. Iš kaukolio žmonių nesudegus sudaro indus, iš tų indų geria ir valgo. Satkar. Okay, tell me what That is the other side, the people by accident can die in the Ganga. So this kind of body he can come to up top of the water. So this kind of body, the Agori, he can catch the body, he can cut the skull. This skull he can bring to Tantra Mantra, because suddenly any person dies, soul, spirit not leave the body. He can traveling in the skull, in the mind. That's why he can do like that. He can only for the in the winter he can come. Now he can winter time, so there the many Agori that time he can come. When he can summer time, raining time he cannot come. Only for the winter time he can come. I heard that Agori people, they eat the flesh of human. Human body. He can eat the human body. What because he can eat the hand, finger, the legs. Because these people he can believe, he can more energy, he can collect. Oh, from dead body. Yeah. Dark energy he can collect. He can every morning, in the night, he can just do to ceremony the mother of the Kali. You know the mother of the Kali, or the female god. That is the female god. He can pray for the 1 p.m. in the night. Because Mother Kali, he can do to ceremony only for the in the night time. Pradžių atrodo čia mirusiųjų miestas. Pelenai girgžda tarp dantų. Bet paskui pabūni. Atsipranti ir atrodo, nu ką. Normaliai tai viskas. Žmogus gimsta, gyvena, miršta. Ir vėl gimsta, ir vėl miršta, ir vėl. Čia tas sansaros ratas. कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्
name is Sonu Sharma. Sonu Sharma. Nice. My name is Himanshu Kharwar. Manju Khavar. Himanshu Kharwar. Manju. Tai štai tokie gango vaikai. Geras surinkimo aparatas. Šiukšlių. Renka šiukšlę. Tai surenka šiukšlės ir mačiau, kaip pakrantį surinkinėjo žmonės irgi šiukšlės. Tai gangas palygint švarus. Nesimato nei plastiko, nei butelių, plastikinių, nei maišelių. Pasirūpino. Čia naktį tusinas visi. Pažiūrėkit, kaip karvidės atsileidiniai. Less. What's your name? My name is Anurag. Anurag. Some Anurag music- is a rapper. Yeah.
Thank you so much. Can you rap without music? Yeah. Okay, go. कलम में पास लिखता मैं बात, नकलियों को लगे हैं शाप, किया जो पाप धुलेगा आज, गंगा भी देती है साथ। Paėmė gabaliuką, dažai padažą. Dėdė būna. Išeinam tiesiai. Saulutė mums blizgina šiandien, gera diena. Štai mano sėdėjimo vieta, postas. Labas rytas, Varanasi. Šventas Indusų mieste. Dar Šiva lankė tave. Ir prausėsi Gangos upėje. O šiandien Lasis, special Lasis. Saka Jamaican Lasis. Jamaica. Iš tikrųjų, Banglas yra. Jis yra truputį žalias. Su kanapėm. Pažiūrim, kaip čia buvo. Noriu supažindinti su mūsų gidais. Hello. Hello. What is your name? My name Real. Real. My name Biku. Biku and Real will guide us through the ghats. Yeah. I go Asi Ghat, they see the Durga temple. The Asi Ghat near in the Durga temple, we are the holy place, we are the beaches. Also we are burning that. हर हर महादेव बम बम महादेव. यहाँ लोग आते हैं पूरा follow the Shiva. 33 crore, like million god come to follow the Shiva. Follow the Shiva, see everybody. You know my life, I'm like live through life because I want to follow God, because I want to have children coming, I give the good knowledge. They're very early to wake up, go to school, the good speaking, visit the temple. More important to in the temple. Yes, because our life follow the Hindu religion. Do this thing. Follow the God. Follow the God. This life, don't go run, don't go search. Everything come to us. Yes, because no plan, good plan. No plan. So what I have coming for us, I feel very happy. Because life nothing. Life follow the God. Yeah. So now we have come to Asi Ghat near the water tank. Asi Ghat near the water tank. Sakant, vandens rezervuarai, siurblinės, vanduo tiesiai iš Gango, patenka į filtrus galingus ir po to paduodamas į čiaupą, dušas, kriauklė, virtuvė, skanus. Varanasi about Shiva city, understand? They all where the Shiva living. It can belong to Lord Rama. This is very special place. Who have come here, he get the long life, happy life. No crazy, no lazy. Ko jūs matot, čia yra geriausia dosa visam Varanasi. Žinokit, rekomenduoju. Čia pagrindinė gatvė, paraleliai gatams.
o tiesiai už šitų pastatų yra jau gatai prasideda ir Gango upė. O vat, matot, kaip gražiai lanksto ir daro dosą, tai čia yra pasaka. Aš jau vakar suvalgiau, prieš 4 metus valgiau, prieš 6 metus valgiau. Ta pati vieta. Receptuką atkalę, tikrai. Rekomenduoju. How long you been working here? 20 years. 20 years. 20 metų. Tai jau galit patikėti, kad receptas tikrai atkaltas ir čia vietiniai valgo ir aš rekomenduoju. इलाहाबाद बनारस 1.5 महीना मजा लाना लगभग के लगी हड्डी का बात What is this? Ghee. Yeah, it's ghee. Yeah. Gaunam svogūniukai, kalendrytę, pomidoriukai. Ir jau padarytas. What is this? This one masala, potato masala. Potato and vegetables, spicy. Potato? Yes. Aloo. Potato. And this one? This one paneer, raisins, pure butter. Sako, ko čia taip skanu buvo? Kažką jau dėjo. Nice. Thank you. This. Nu ir pažiūrėkit, kaip atsiuntė kokį masala dosa. No, this onion tomato dosa. Onion tomato? Oh, that means inside you have onion and tomato. Yes. Pašlakstytas ganelis. Super. Okay, bon appetit. Thank you. Tai, kaip matote, valgoma rankomis viskas. Aš irgi bandau rankomis, biškį ištaršiau, bet labai skanu. Ypač tas kokosinis padažiuks, tai wow, masala tiesiog pas mane. Nu, žinokit, indiški pusryčiai, wow. Okay, repeat the name of the leaf. Tenu leaf. Tenu. Yeah. Tenu leaf. Va štai į tokį lapą sukamas tabakas ir gaunami bičiai. Marė bežionė į balkoną, prašau susipažinti. Įspūdinga. Gerai, kad yra grotas. Čia padarytų tvarką. Tattoo. Varanasi tattoo. Maestro? Hello? Tattooing? Yes. छोटा बड़ा छोटा छोटा नीचे भैया देखो कौन है
the atmosphere and the people, the way how live here in this old town. It's called Pakka Mahal in Kasi, Banaras. Banaras Pakka Mahal. Yeah, the old name of this place, Pakka Mahal, the area name. Rayonas Pakka Yeah, Mahal. now we are on Dharara Mosque in Pachganga Ghat. Chagarular Mosque. How old the mosque is? Mosque about 14th century something from this time. Который он Tasarrus? Okay, you can see here, this is the used to be a tower of the mosque. Yeah. So got accident, plane crash in 1925 and fall into the river. Ooh. So this is the one of the pillar, and the Super. other one they. Ash to ash, dust to dust.